Hello guys, bimeze bite? Tumeze fresh kabisa, narebi kabisa, turashima Imana. Nawe utameze neza, komeza umererwe neza, uraza kumera neza, ibintu biraza kugenda neza uno munsi wa none. Komeje nshimira uwo wakanze subscribe kuri Gasanga TV. Nutarakanda nawe nakande kugira ngo ibintu bigende neza. Ngo bimeze bite none? Naremba kumbuye sana, nziye ndabatamwo ibintu bishushe. None tugiye kubatamwo ikintu bita ngo ni prank. Prank ngo imeze gute rero? Ngiye gutelefona abajama banje mbabesha ibintu mbakubite nyine. Matwike hashi. Nugira amaso zafi araza kubiriramwo kabisa. Mwebwe mbe hafi gusa mwe tujane muze kureba ibintu bigiye kubera kadutangire hano. Turebe uno mujama big man. Vipi man? Meze bite? Mani harantu twariko tunywa inzoga. None ifaranga zirakatikanye kandi nari ntarishura nsigaye muri 20,000 yawe. None kandi iriyo 20,000. Kandi ningaho no guhebuza gusa no guheza Enkale nangaye haje. Gadi pari bafikira pari komstyle pari katre ariko wena no reza uki Sawa we mani hano mu kabari kabisa bamfashe byakomeye kandi twahindutse ibyatsi. no mwari mwabaye rekande Kanda man. Guys ibintu zakomeye kandi murabizi sinzanywa ikintu cyitwa inzoga, sinza nkoza ariko ibintu birakomeye. Reka turebe n'uyundi nawe araza gushya kabisa, arashya. Guys muzamwihangana kubera abantu kabisa barabanza nyine bakabura ku mirongo. Uyu nguyu araza kwitora nibaza. Guys mwibuke wa muntu agiye gutuma amafaranga zoya mweza niduhura. Halo? Vipi man? Uri he? Kuragira ute? None mani ko nari nkeneye umpeze ku 50,000 kubera hano nari ngeze hano muri ville. Ville mani nkaba nari mfite ifaranga kera nyine nsanze bazishogoye kandi huzu nari naguze tayari banze no kuyisubirana ngo paka mbarihe kubera namaze kuyipima. None wowe ukurumva biragenda ute mani kandi niwe mujama nari mvuze womfasha. None tubigenze gute?
babajama mani ntibari ku mirongo kandi asha murumva mu kanya nafunzwe gusa n'imbaga wokanda ntazo mfite. guys ahiye kumurumva abantu bose bancaniye hano nabuze uko ngira reka dutelefone uyu muntu nawe twumve guys ibintu biragoye si ugupfa kubikinisha alo Oui, vipi ni neza kwibaka inama. fresh kweli utakivuga Cyangwa baranganye. mani ubu nyine baramfashe na rivile Eh, baramfashe kabisa nuriye bisi nta faranga none byakomeye uri shuri. ubu nyine kubaranjanye kubari bampaye quelques minutes yo gutelefona none sinzi ukuntu bobigenza Uri mu gasho. mani bagiye kumfata Uri muri bisi. nari nururutse bisi nyine mpita mbura ifaranga kubera portemone bayishogoye ibintu byagoranye Ufite rimikashi. urayohereza Nangahe za bisi. jewe sinari nafashe bisi nari nafashe taxi Nangahe nyine. 25,000 Kweli. guys ibintu byakomeye sinzi ukuntu nababwira ibintu byandenze reka mbarabura undi muntu umwe dushake nimba mukomeze kuryoherwa mukomeze mukande subscribe kabisa muze mwumva ibintu uko biza kugenda ngo bimeze bite rero reka mbarabura undi muntu wo hano nawe n'inkoramutima ibintu biraza kugorana guys icyo nkumenya wa muntu ifaranga zashitse kare yamaze kuyashira guys uyiwe byanze alo vipi man meze bite utakimvugisha niki hama mani naringiza ka probleme hano ubunyine shara umudemu twari dukundanye none ndaye muri gasho none mani niye nama ngira ubunyine mujani cyangwa tubireka anjane muri gasho mani twari dukundanye none ubunyine ngo anjanye muri gasho tubigenze gute wapi mani ntacu basi ngira inama mujane nyine kubera hari agaprobleme nyine kabaye nawe nyine urabibona ibintu by'abajene none ndamuhitiza tiwo ndangira abamambure bafite amageto guys uyu nguyu amahede yiwe aragoye kabisa nababwiye ngo uno mwaka ntegerezwa kubatamo ibintu bikabaryohera guys reka dukubite uwa nyuma noneho iwe harasha hasadagurike ni ibitangaza iwe ni muceceke mwiyumvire
Guys, umupeti ari ku murongo kuva ejo. Gusa reka mbatemo undi mujamani. Guys, ibintu byakomeye. Sinzi uko nabibabwira. Ba bantu ko barabura ku mirongo. Ariko hasigaye undi umwe, Vumbi na Josh. Guys, uyu arayitora unye. Vipi man? Meze bite? Uriye? Uragira bate? Aro mujamaro keneye mubonane. We turaho mu Ngagara. Tiwamenye? Umutipe nyine karashaka abageni n'uyu wacu. None tugenda ngambira nimbuke nimubona ni kubera ngo ari seri. Akeneye abademo. Akeneye abantu b'amadosi. Basi we mbwira mani nimba uri seriye cyangwa nimba utari seriyeze tubimenye. Ariko tukurinde manari. Nta kibazo nyine nijoro twe twokubitira Ngagara. Guys, ibintu zahinduye isura hano abana. Sinzi ukuntu nabibabwira. Guys, hano gusa noneho hasigaye umuntu umwe. Match fini. Hasigaye umuntu umwe kabisa reka. Kandebera umuntu umwe nkubitira. Umuntu umwe. Guys, reka turebe hano. Yinjire mu mitandao neza. Guys, mutegereze uyu muhungu nawe mwumve. Guys, n'umuhungu yigiza akagara kabisa. Ari gutora phone. Vipi man? Halo? Naya? Meze bite? Duzijwe nkumve kutavuga cyane nimeze bite nyine. Mari hari umuntu warunkandiye akanyenyeri none muri tayari muze mbarobye mu inzoga musare cyangwa muramwa za fangasi. Guys, wa mujama arakupse. Reka turangirize hano. Mwagize neza kabisa kunkurikirana yari Lewis Alexandre. Kama kawaida mukomeze mukande subscribe kuri Gasanga TV. Zahaguma mbazanire easy content ya no prank zibaryohere ibintu bigende neza kabisa.